SKFM News. Kia leboga hlabira abatheletši ke mokibelo wa la lesome tshela kgwedi ke ya Pherekgong gona fa go SKFM nna Kaselo ga tla ditaba dire Commission go nyakišiša go riwa ka nko ga mmušo e fedile pele ga nako maabane morago gore leloko la commission le le šomela go gausi le motlatšamodulasetulo wa commission Raymond Zondo a hwetše a na le COVID-19 se tsebišitšwe ke Zondo morago ga gore ba boe dijong tša matena go latela go fa bohlatse ga hlogo phetiši ya malobo ya Eskom Brian Molefe. Zondo o bolela gore o tla ba lefelong la karogano le gore go tla swara dingangišano tša kgatiši ya video ge a sa letile go ba lefelong la karogano. Ramolao wa Brian Molefe Advocate Thabani Masuku o eleditše gore go letela maemo ke seo ba se nyakago bjale ka ge a re ba tla kgetha kopano ya molomo ka molomo go na le dikgatišo. Boetapele bja industry ya meepo bo bolela gore dikhamphani tša meepo di ya go thekga mmušo go lefeleng vaccine ya COVID-19 bjale ka ge ditšhaba di lebagane le diphetetšo. Dikhamphani tša meepo di bolela gore di komana madula a bapile go thekga go hwetša vaccine. Khansele ya meepo yeo e emelago meepo e bolela gore maloko a gare a hlabolla dipeakanyo tša tšeo di tla go thušago go šomiša go abela maatla a go kgonthiša lenaneo la vaccine. Dinione tša go emela barutiši di amogela go šithišwa ga go bulwa ga dikolo e fela dinione di latofatša kgoro ya thuto ya motheo ka go bontšha go se babalele maphelo a barutiši. Dinione di bolela gore le ge ba amogela go šithišwa ga go bulwa ga dikolo go barutwana a se boledišitšwe malebana le go boela ga sehlopha sa taolo ya barutiši dikolong. Pejana maabane kgoro ya thuto e tsebišitše gore bobedi dikolo tša mmušo le tša private di ya go bulwa ka dibeke tše pedi. Go na le dibeke tšeo di bego di beetšwe gore go tla bulwa gore go kaonafatše diphete tša COVID-19. Xolani Faduka wa SATU o latofatša kgoro ya thuto ka go beela pele barutwana fao kgoro e lebalago maphelo a barutiši fao a rego bontši bja barutiši ke ba latofatšago ka gore ba fetše ke COVID-19 go tlogafala e phulegago. Sehlopha sa baswa bao ba sa šomegola kwa Bokene province ya Mpumalanga ba be ba thibile ditsela fao ba ipiletšago gore go rakwe molekgotla la phetišo ya polokego ya setšhaba le hlogo ya kgoro. Bobedi bo latofatšwa ka bomenetša le go abela mešomo ka sepitša ka gare ga dikantoro tša kgoro le go mangwalo a go otlela. Ka laboraro mokgatlo wa Economic Freedom Fighters province ya Mpumalanga o butše molato kgahlanong le bahlankedi ba kgoro malebana le ditatofatšo. Engine Manana e lego o mongwe wa bagwanti o bolela gore bahlankedi bao ba nkgago lefetla la bomenetša swanetše ba rakwe go akaretšwa le molekgotla phetiši Kabisile Shabalala le hlogo ya kgoro ya dinamelo bjale ka ge ba re ba lapišitšwe ke sepitša seo se lego gona ka gare ga kgoro ya dinamelo provinceng ya Mpumalanga. Re ikgetha mehlala go etantše go šedi e re commission ya go nyakišiša go riwa ka nko ga mmušo e fedile pele ga nako maabane morago ga gore leloko la commission leo le šomela go gausi le motlatšamodulasetulo Raymond Zondo a hwetšwe a na le COVID-19. Ke mafelelo a ditaba tša ira swai re kopana gape ditabeng tša iri ya senyane nna ka Kaselo ga tladi. It's news. SKFM News.